مساء الخير في اللوني وقت يوم فنو مي تابع عند زيرا بودكاست رسول منذ مرة تصل أمينة زلي أمين ردي لنا تمشيني ذات هو البودكاست جندا بس جيت شور ذو نوغان لي كولار القرص فرومي سنين زولي اللي نتاع السنين Merci beaucoup, Azul Flaoun. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est chouette. نفرحين دينا راه نكوني غتسك تناود لا سونتي مونطال امين ادويه كاين تنفسي كومزان السمثه يا ناس قبيلي واكي اللي سولنا سي امبورطون ادنو غالك في ثمسلاكي بنا ما كتدزرام نحملي تاطاس نتابعت قطا سيدنا ليس غوسنا يجي ثوريت حريشه ليبنوثيرابي نغ ليبنوز السمثه باقي ذي ثمور في فرنسا 10 سكواسن الكبري باقي باش 5 سنين يجي تبدا ليكزارسيس يتخدم نغيث تداوي امذانا سليبنوز داكي دي باريغ سني ليندا عسلامين مي فيك النظام وقبل كل شيء ليندا نمشي دو في المنيم دي ليبنوز Faire des vidéos de l'hypnose à cause ou grâce à un fille qui a comme attaché dans une famille dysfonctionnelle, la famille Thouar sont mes parents, donc beaucoup de problèmes psychologiques. Et je crois le fait à un moment donné, voilà, tout le temps dans le même. يدور كان داخل يبان كني يطلع رايد وفات malgré les efforts خدمه قيمه الدور كان كني داخل et donc j'ai demandé à l'univers ناس اللي دابري هو كنت هاد حلو غتفرج واش تاكي ما دنا لونيفير كنا فهمنا كاع يهضر لنا لوني كيف تقبيلي ماشي لونيفير تقبيلي alors قارنس ربي مي كل يوم نمشي نسوي كل يوم نمشي نسوي بابي نوال بابي نوال voilà. Et donc, relire de l'hypnose d'Anidan. Et donc, c'est accueilli que je le monde de l'hypnose. Donc, quand je l'ai découvert, voilà, c'est vraiment extraordinaire. J'ai voulu ouvrir de ma rage parce que c'est quelque chose vraiment qui guérit, en fait. Donc, يتسرد الدنيا سيكسكت شنو عجبني مليح ديس شفت ليبنوزا كينا الفضنا ليبنوزا كي يخربوا يمكن هكا يتكسدين تقراحن فريمون يتكسدين تقراحن دونك فورسيمون ما الا يكسد وين كيقراحن تيلو بيان اي دونك الدنيا تتسوالير mieux qu'avant et c'est très concret donc كتسوالير مينيم تافونسير مي تافونسير راه وين عليه surtout وين تبغي با بارابور على الغاشين با بارابور على مولانا ودي شوز كوم سا تغير تابورني ليندا في ليبنوز ليندا من مسليش طاح قبل نبدو تدويلت نبدا يوثك ني تلف امزونه كني القرحني قلام زيم يسبع ذيك مشى تحرف في متيتا قبيلي السمسه باش كي ندير انا ورس امكي تيدو فيه القيمه داون الخدمه ياكي ستوثليث تايمات ناس لا لونغ ماتيرنيل azalines القدويه كي سليبنوز. Alors effectivement vu que الصراحه مليح l'enfance c'est nous بعد مليح في القبايل j'ai vraiment de loin d'ailleurs même اسمح فاكني l'hypnose ناس كنصح فاكي puis شغل فغيرا تقرر du tout et d'ailleurs كل خدمه ينذروا ميون les collègues les amis ينذروا ميون et même تا قبايلي نقيت صراحيه et اسمي خدمه الكونت تيك توك خدمه دابور جوست كي ندور ليندا وحدس بلا غول طيب بلا لاكسون اي اسمي يديس كان مون كوليغ كو يا بوسيبيليتي توالير سور لي ريزو ان بو كي يتابع الناس كيتابعاني تو سا وفيات بلي 98% الغاشي يتابعن بالقبايل جي دي سي بيزار دغا مكثر يعني مرنا ماشي قبايل تخدم ماشي قبايل دير فريمون الصروميت ومن بعد مكثر دوالني غسني راكني سيا اوينا دي دمن لي بلوز كسني صحفاضي واكني حلو نور بنثني اي ومن بعد دي تيك توك غالي سور ان لايف اما كيما تحكي لكم tout à l'heure لايف ني ليا لونزو اي دونك ينايد كومونتي راكني ومن بعد ناني دالي دونك جاي باسي دابوني دونك عاوني ساعه لي زابوني ونمشي دولير مي بدا راكني نهضر قبايليت وفي il y a beaucoup de gens en fait c'est
كي يانتيريسينا في الدومين هكا. اي سورتو باسكو استقبايليت خاطر اولا هيدينا ما هيدينا داك النية تواجه حارنا توقع حارنا هيدينا استقبايليت ماشي كيف كيما هيدينا الصروميت ويسعى الميم سونس tu vois la vibration ني بواوال ماشي كيف et donc كان كني de fil en aiguille pour aller faire des menus خدمه بالقبايل نوفريغا à la base. Je répète, je voulais. D'ailleurs, c'est qui dit ouais, bah, non, que je suis moi je suis une française. J'étais très en colère, très en نشم colère. ديالنا ونشتاقي الخدمينا ملي يبداوين. Ah ben, en fait, أينكني قرح نزيكني سكي ثوالي سي une force. السكي grâce لوين عايشة كيني إما دير حكني ونغوري بلا ما يهضر تحس زرا هذا شي دياش باش كيني عايشة سي دونك. C'est pour ça qu'Adaouinou, il est plus... Ça me fait délire. يتزر بزاف قبايليت. يتزر مليح بزاف باسكو ديجا تفهم الغاشي كوم قبايليت يتعدي أول vraiment la communication elle est très bien. Et je connais aussi les traditions. كرا تدرت d'ailleurs تدرت تفرض. C'est ça, le village le plus haut de la Kabylie. بيمشي. et donc كرا تفرض زرا العوايد النار زرا دونك ما يدي هضرك نوا بعض في العوايد وتبلوكي غير مي روميا روميا سي مي سون بيزار شو يتخمم لنا شتاقي يمكن خاطر دونك الغاشي يسهل سنا يضحكون وتحسن انا بلي اثن جوجي علاش الزرف اللي كنا فرقنا امزنا كنا يتفي مانيس مرات تيديك فوس قبايليت يعطيكم الصحه exactement c'est la charge émotionnelle non c'est plus ما تهضر avec la langue maternelle il y a c'est comme si tu regardes la racine c'est comme si parce que ça fait partie de ton identité donc c'est la source la mère c'est la source donc ما تهضر avec la langue maternelle c'est très très impactant, c'est très important la langue maternelle. Donc هذا وياكي يشود على l'identité يشود على يجلس. Oui. ما تجي تفهم منه. يشود dans le sens où زمرضارة تافونسي ومصحضارة لي غاسينينك. ما إلا لي غاسينين شركات. الجدرك ما إلا الجدرك تركا. Tu peux زمرضارة التخون دي. ما تجمع. ولا ميك نيا تجمع نيا تصعد الفخيا ني rien c'est mort. Et donc حلون c'est de الجدرة d'abord qu'on va nettoyer, qu'on va libérer. Avec sur le transgénérationnel, sur beaucoup de choses il faut aller les racines d'abord en zoué, il va venir après on est ça. Aime le venir, il va قلسس. Mais une fois qu'il جهد السس soit تخمض حمام شطوح soit تخمض وين كابان soit تخمض شاطو اش دير نشو استزمير ضد الناس exactement هذا الدول سجلين ليندا تشوالينا كيني امشي كمساون نيت دوغال زغار قبايليت امشي توزار زفطاس كنا مسلي سجلين الطاس كمذالن السبوس الطاس قبايلين دي تسن غير ليبنوز نحسب باللي امكان وداويه كي تسنن تنفسيتنا على بسيكولوجي لا سونتي مونطال سومثا ريسم تيثاق بايليس امذانا تسقودن تسخفروت امكي توالف ثمغليم السبوسان قبايلي ماذا قلا يبدل ثمغلي على الحوايج ما تسنت سواطاس ماذا قلا تسنت سواطاس خير نزيك شو بوغورن سومثا نا اندثنتنو شي قبايلين السبوسان وبعد ذاك في غربه. Alors, الأطاس الحوايج قلان مثل يوث سؤال دمريح c'est que الغاشي ما راهش نيك مأمنين كيني ماشي دد مسينض quand il va pas bien السنيض روح البسيكولوج كيني نديرو شغل روحو البسيكولوج et par rapport à وين شتاقي زرب لي فيديو نخدم على تيك توك عندها تفهمها باللي اقلا لمدان اقلا en fait on a un cerveau qui un petit peu sur طوموبيل ما تيداغوب سيمال في الحوض ديال الوقت سيمال بعد دي فوا الفران شويه كان دي فوا لا موتور شويه كان باش تخمض تساوي دار ميكانيسيان كتي ريباري تكمل بريدي نكوني سي باغاي دونك ما الا سافا با الا قد تزاويض يمانيكس داخل باسكو ماشي كان من الجرح يتباند مي لا سونتي مونتال c'est dedans il faut aussi s'en occuper.
Et il y a autre chose aussi, remarquer la plupart, quand toujours de la faute païenne, ما تنتظروا الحاجة. Ils se responsabilisent pas de la faute en ربي, de la faute نسحور, de la faute tiens زيران ثوس مذكي donc انت يخمن الحاجة ولاش le côté يجيني responsable لو كان الغاشي ils vont se responsabiliser vraiment vous pouvez pas imaginer à quel point vous pouvez changer votre vie. C'est impressionnant. Il y a toutes les informations nécessaires. Papier sur internet, n'importe quoi, donc voilà, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Les autres thérapies, les thérapies traditionnelles, l'hypnose relève parce que c'est naturel, c'est-à-dire c'est une fonction du cerveau. C'est naturel. C'est juste qu'elle l'a comme là, on là vraiment comment il fonctionne. Donc c'est un outil qui déjà donc الان déjà وحدس يزمر يخدم الحوايج وكني غادي avancer. Sauf sur les gros dossiers. Les gros dossiers, là, le thérapeute. Parce qu'on ne peut pas prendre du recul pour travailler là-dessus. Mais sinon, pour le reste, l'auto-hypnose, tu vas gérer ton stress au quotidien. Tu vois. Et c'est ça, la beauté de l'hypnose, c'est que c'est un دقنا رجلنا. C'est de الحاجة دقنا. Donc, نزمر نحلو. تفضي مانيك. Ouais, complètement. إلا اللي تقبلي تفضي مانيك. التفضي مانيك, exactement. Retour à soi. ماشي ذا الحاجة سهلا. هذا ذاك ديال الغربة غنبدا نسلي الشطة في الغربة خاطر طاس الجروح يقلان ذاك ديال الغربة ماشي الحاجة سهلنا طاس. أمك تبديلا مذال. أمك ينزمر هاف أنا في نغم ذوي الجروح هاكيا سليب نوزلنا. أمشي الغربة تبديلا مذال طاس. الغربة تبديلا مذال dans une en tout cas la solitude عطاس بويزي دي تروحنا فرنسا تحس اني ما نسن واحد السن اي غير خاطر امشي تعيش ندي ثمورتك وداكي سي كومبليتوم ديفيرون ماشي كيفك ماشي كيف لي تراديسيون ماشي كيف لو كوتيديان اي داكي كوم يكون دي ثمورتك نيبغوي اللي نسمع وين quand même il y a quand même une certaine solidarité يعطيكم الصحة داكيني c'est chacun pour soi. D'ailleurs, il faut vraiment s'organiser. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et il y a aussi qui est importante. Oui, tellement pour réussir, ça a une grande pression. Et ça a la pression chez des gens, ils disent en consultation, ça a une snet al juste كنا داوين البنون دي تموت c'est-à-dire وتخميمنا الا كي كنا درتني ما نسن تخميم d'abord البنون دي تموت داوين طوموبيل tout ça ايوا كني علاش نداين et donc oui ça par exemple زوجن la personne va mettre en parenthèse زواج نينس ايوا كنا تفورني غير تموت et donc ça c'est il y a une vraie pression الغاشي تعيش la pression يا entre les études et puis malheureusement des mots non c'est bon merci ça en général c'est ah oui David donc ça c'est dur pour eux vraiment c'est très très dur et le problème c'est maintenant non أنا الحوادث لما يلا خميس أسفلين أسفل ذي قبيلي c'est ça sacrifice ماشي الحاجة سهلة لأن أدنى غلا يشربوا هنا ذور يدي تغال استقى بثنتي قبيليس l'emprise de la maman ما غامش تنطوث سيكوال نتساكو نتساكي غير يشد كلش دي ثنتي قبيليس أمشي سيكوال أيا كيزمر ديال ونفع يزمر يدور توشولتي السمسة la base de l'éducation rana c'est ça c'est déjà pas bon du tout
باسكو لو فلتني لولو دافيك اون ديت تمزون تولاسن اتوالاسن راك مي تسعو يوكني اسمتي مغورا غاد الغدير دونك ديجا سي كومبليكي تعيشوا الدنيتيم كي تمزواروس دوزيامون فامطوس مثلي دي تمور فماث دي لا سوسيتي لنا وتعيش على طونك فام وسعلا الدنيس ينس طونك انديفيدو هادتي طاقشيش هادتي مزيت تفارق خام من فافاس وتروح خام بورغازيس. Et donc elle passe de, en gros, jeune fille à mariée et maman tout de suite après, parce que là la pression. Malheureusement. Donc le côté guinéen, ce qui fait que ça me pose, mais qu'elle est miss, non il lisse, ou s'fava qu'elle est autonome. Après elle va tout faire inconsciemment. Il y a des miss, miss naïlis. Parce qu'elle n'a pas de vie, même la vie de couple سهلة توزرت même ديال الكوبل vraiment ensemble وسعينا une sexualité épanouie ولاش وسعينا une vraie vie de couple عندها ils vont grandir donc ça توصلنا كان الكراويس الجاز ميقال قسمي تسعير لوفان قسمي يسعير لوفان تنطوسي ود الهارذكي ce qui est vrai aussi tu vois donc en fait les deux يوني كذا الشرق لنا الغرب. Et ils sont au milieu. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, mais ça c'est un autre sujet, mais il est aussi dedans, c'est que parce que vraiment, ils vont construire, ils vont parce que là, ouais. Et ça c'est pas bon aux zoujala parce que là, ouais, parce que pas parce que ça a le cœur et donc puisque ça a le cœur, il y a non, مثلا va voir un psychologue. ذوي العقلي يخدم سعو on appelle ça ce qu'il faut وكذا بطنطوز après يزوج comme ça لو فنتنا هاد ربيم sur de bonnes bases وكنا دايرين autonome. Et علاش كاينين معايا مغور مي sont pas autonomes ما زوجين qu'est-ce qui se passe? Il se passe que تقشيش كيكا وساك ديماس ناغ الكازني كما ديكالك ديماس. Donc ça crée des problèmes dans le couple. Oui, si on femme raffinée de l'autre, le couple, non de l'autre côté d'un kiff kiff. Et les enfants, et oui, dès que ce sont des enfants, mais si ils mettent maman, non, regardez le couple, non, c'est rare. Khatar, ils sont dans un rapport de parents-enfants. Donc ils sont, je veux que ma maman elle m'aime, je veux pas, tu vois. Donc tu ne peux pas avoir une vie épanouie, mais il aime zélik de l'offre. Il faut يلق امذان ما ديال ربي الله فين وكديري اوتونوم ايموشنيلمون اسي صحفظ باللي وكيتسعي غير وكدلو يدين كي ديبو يغيمانيو كيتسعو وكني اتيلي ذمذان يجهدني كفهمني قران يوا كنا تخمض خيريو tu vas grandir encore mieux كنا فرحه صعب امذان correct enfin tu vois est-ce que نشتاقي ديتسوين ماذا قلا نشتاقي ديتسوين l'immaturité sentimentale, émotionnelle des Ah bah bien sûr, quand tu as un enfant par exemple, l'éducation, enfin tout ça qui est sur belgaz, toucher à la tata ma chérie, يظهرني كسر زداوي كسبابني زداوي فوصيتي ساروش تشتيران ديك اللي شباح ديجا ديك 12 واحد يشباح هذا حد يسوي القهوة الجوال اللي عامله شباح bref c'est un cercle كنكني et on lui dit rien et le problème c'est qu'on lui dit أين تخدموا ذي يشبح même si تكشمض الحبس يشبح باسكو دار غاز فو تكشمض الحبس ديريت كيفوض ديريت parce que c'est pas bon pour ta santé c'est pas pour une question de morale c'est une question يضرك autant qu'individu ثمطو ثاتي نربي لقات لي polyvalente أتينا ربي d'abord il a قد الهود الخامس donc دي باباس دي وتماس دي toute la famille تسينات السوب تسينات السقعاد تسين et en plus il a قد غار parce que ثاي مات السنين كاين كي يعدن في لوغ غادي يعدي في اللام donc déjà يضرون la pression il a قد حاشضه il a قد حاشضه il راح تغرب راح تخضب donc ثمطو ça se retrouve épuisé parce que ساعه شغل les déesses indiennes, Shiva, تشرد les bras, et le gaz. Tu fais des manicourismes, les wachemma, tu prends des guinéens,
ils sont perdus. ولسي الناس سبون ولسي نديرهم دوك خام ولسي نخلصهم تا فاكتور تخدمن سكي في كو ما ملي نسينا كتزوجون مي سي ان كاتاستروف ثم توصل تحقر وين السنين كاينين ماشي ديال الكازيوغا ديجا كنتيني زمر غير مانيوك حوايج غاله. Un homme, il a besoin de se sentir utile. الجاز il a besoin de se sentir utile. الجاز il قادر واحد يخدم. Soit tu fais des études, soit tu travailles. Tu ne peux pas ne rien faire. Tu ne fais rien. Il faut que tu fasses quelque chose. L'énergie masculine, c'est l'action. Et Tantos, dans l'énergie féminine, c'est ce qui ramène la chaleur dans le foyer et c'est elle qui ramène la spiritualité dans le foyer. C'est l'intercesseur entre les hommes et les dieux. C'est ce qui communique la spiritualité dans le foyer. Donc, comme les rôles déjà de l'éducation sont biaisés, c'est pour ça que l'éducation c'est important. Il a قال الجاز يتصور بما الجاز اللي كان هذه السنه هذه السنه هذه السير إلا قادر واحد يخدم إلا قادر واحد يغار. Il faut qu'il soit dans l'action. Fantos, il faut qu'on lui apprenne à être féminine. C'est dire la dernière fois une vidéo sur les réseaux. C'est une actrice, je crois, dit nous les Algériennes fahlettes. Arrêtez avec ça. Arrêtez de dire que vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas censé être des hommes. Tu es censé être une femme. Le problème, il est là. On dit ouais, je suis une guerrière. Mais je suis une guerrière, ça veut dire que tu es une guerrière. En paix, mais il y a des gens qui sont sur des termes médinés. C'est très très important. Par exemple, les Marocaines, les Marocaines dans la douceur, un pied de l'autre, elles sont très t'acceptes le concept, même si ça, elles sont rondes, non, elles sont normales. Ou tu vois, elles sont très douces. Elles tu vois, nous connaissons, nous connaissons tous les gaz et en plus, on valorise ça. Alors que si tu es une femme, tu es censée avoir ton énergie féminine plus élevée que l'énergie masculine. Parce que c'est l'énergie féminine et masculine. Et elle gaz, il a calé sur l'énergie masculine et chez toi le féminin. Exactement. Pour que les deux aient des lignes complémentaires. Et on va construire quelque chose ensemble. Même l'ofanet, ils apprennent par mimétisme. Donc, mais il a un comportement inattentif. Il a un mec qui a dit nickel. Parce que c'est un exemple. C'est le patriarche, tu vois, il apporte le sentiment de sécurité et de protection au foyer, la douceur, la bienveillance, tu vois, ça va être génial. Les deux vont vraiment bien se compléter. شعور دنفا إذا نتفع ذي كيما نعوج طاس بالك parce qu'il y a une défaillance les côtés que ce soit pour la femme ou pour l'homme إلا وندا خص تقول بابا ثني إلا ولا شيء تقول فيما ثني كيف تلا ولا شيء نشتاق هذيك تتجنب باللي الجيون يديس لا فيمينيتي فرح ثموثك ورث مطوف جذس نضغن لا ماسكولينيتي نير تروحون تحف وش تروح غير ورقز إذا كان الرون سن إذا ندفهم ولازم نثني. Bien sûr, c'est déjà il y a deux facteurs. Ça, le facteur transgénérationnel, mais qui une dynamique tout à l'heure, le fait que ça va le guérin, la dessinée noire, il n'y a pas eu de travail ou de doula ou en tout cas la société des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, ils voient qu'il y a de la santé mentale par exemple quand il y a eu la deuxième guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé. Les psychologues et tout ça, nous ça n'a pas été fait, ce qui fait que tu vas péter un câble. Donc ما إلا تجدي يموت شيخ مزدي جخامي بابا زدي جخامي يمكن
C'est pareil dans l'ADN. Le traumatisme, il se et mais il a, par exemple, le veuve, il n'a pas fait le travail, oui, mais ben, c'est à moi de le faire. Parce que sinon, elle a عاودة كاين الشيما même مغالبة ونتقرا كني يدور واخيلا يدور كني on va revivre toujours les mêmes situations. Les individus vont être différents, l'environnement il va être différent, mais l'histoire c'est toujours la même qui se raconte. كاين زمرس نيزم نعم كي راه فحلو كاين دجال الجدود la thérapie. La thérapie, il faut faire de la thérapie. La thérapie, elle va être être le ménage. Moi, qui n'est souvent, je dis, je suis une femme de ménage. Qui n'est de ménage, تعاون على الرشاق من الميناج داخل بولا غنسن. Mais il a الجدود يجينا يدخن يركا il a قد ضمن c'est le seul moyen, il n'y a pas un autre moyen. Et donc, une fois que c'est dégueu, tu peux donner de l'amour. خاطر نشتي que le manque d'amour وياك يقدر انا ديال الموند سي جينيرال سي le manque d'amour mais الا تفكري وراوي لامور غتصور غيتسن غتقصر غيتسن اسنتي نظامي اي عقلي داكي غورم même si غلطوا je suis là je t'aime je suis pas d'accord فين تخدموا t'as fait une bêtise mais مين حملاكم tu vois ça c'est ça qui fait que le rachien après il vient mais s'il y a pas ça tu reproduis. الدوار كان تلحو كان دينا. Exactement. نمسلي تيلين غافيو نوفر مقربغن لا لويالتي فاميليال سميتي تقبايلي. خدم هكا كنا دا عجباغي مولاني وكنا دا عجباغي ويا كنا دا عجباك يسمتي سوماسا. En fait اين كل كسكوادنا مزيان اكو كسكوادنا مزيان سي كديري واحد sortir du clan ويغي يغير الريف parce que c'est un animal social. Il a une interaction sociale. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite là-dessus sur des bébés. Et les bébés nés, ils avaient la consigne, enfin, les bébés yaginiens, à part le mec là, c'est tout. Et en fait la femme de ménage ماذا عادي تسفنا كياكل les enfants كيقولنا ماذا عاد كنت تسيق خدمه كيكوكوي ون البيبي اللي قابنا كنا في الفورت et ben c'est le seul يعاشن ويا داك موثن اي غير باسكو y a pas eu d'interaction sociale ou لعبنا يتسن وقصرنا يتسن et donc موثن ce qui fait que نظرة باللي لو كان un phare du clan, on risque de mourir. C'est une mort symbolique, évidemment. Et donc, le clan, je vais m'adapter à une situation qui peut être chaotique. Je te donne un exemple. Mais il a comment on appelle ça dans une famille où ça arrive des فلاحين par exemple خدمن كانت فلاح et que tu es entrepreneuse, tu veux faire de l'argent, et tout ça, tu peux t'auto-saboter du clan. Si tu deviens riche, donc tu auras quelqu'un de différent et donc tu feras plus partie de la famille. Comme souffrant des souffrir. D'ailleurs, c'était la punition à l'époque. Et oui, qui par rapport à la morale, c'est très très dur pour l'être humain, c'est très violent pour l'être humain. Et tu peux avoir par exemple des parents, ça c'est plutôt pour la reconnaissance, une famille d'intellectuels par exemple, et ils vont mettre la pression et l'enfant il va connaître un ton bête par exemple. Donc même si l'enfant il va faire, je sais pas, peut-être des fellahs, peut-être un chanteur, peut-être le hajja, mais pour avoir l'amour de ses parents, la reconnaissance de ses parents, il y a des primes dans ce truc-là. Et des fois, imawlen صدورون مليح l'enfant. خاطر تعيشين par procuration. لما كنا ندني خاصنا يوث لا تحمل الملح القرايه quand elle était jeune يعني لا تحرج. اسمي سعدي الباك فافاس انت فقار فافاس يتعدي لي قرا صوب فاصون بود نوت كذا الباك كيما فكرت زوجو
سي سكي سي باسي كيف كتزوج تالمون تحرق داخليسه في القرايه يبقى الراويس اللي زابوسيه كضغران تبع انك ميدسين تالمون تسعى الحراره اي دونك لو فيت كو تدواري مانيس تنطو ثاقيني parce que ça se trouve ici peut-être que tu devras être médecin, peut-être tu devras être ingénieur, peut-être tu devras être je sais pas femme au foyer, peut-être tu sais كوريون شي كبغى يخدم donc des fois les parents تغيلين الحماله يعني وين كاين منا غا من الخير donc mais c'est pas forcément ce qui est bon pour l'enfant, tu vois. Donc en fait Imaoulène il a dans le rôle d'accompagnateur راك m'accompagner تحفظ امبيات الرسول امبيات الضرب راك محمله جو te soutenir mais les décisions تفضل في دونيتي مي راك كمل جا الا قدكيتش راه ناضي كما راه تتفهم سي سا تاكمي قان لوتونومي ام حفظه غاتي لي اوتونوم اتيسيون تفضل دي ديسيزيون que tu penses que ميولمن parce que peut-être غتغلطوا mais c'est pas grave خاطر ما تغلطوا تحفظوا tu dis ah دابا غابي لي كان finalement يفير على فليا تبقى روح غوايض c'est OK mais ما الا تروح dans غوري يبغاني مولاني absolument c'est pour ça après tu as des burn-out t'as des gens qui ont 50 ans il se réveille il regarde sa femme il se dit mais t'es qui toi ils sont à qui ces enfants l'enfant avec qui les médecins hein هذا واحد يفاض la secrétaire اسيبرون يثينا غادي يفزق تسمسي دريمنيس هذا واحد يوصل تور دو موند انا غادي واحد غادي يوصل غيتار باسكو سي جي كي غادي يوصل غيتار c'est de là dont ça vient ce truc là le truc où les gens à un moment donné ils pètent un câble يوايب لي الساعه في الحو لا عمره يلحو حتى يرز كاديس دون sinon تجي كلش ah bah oui parce que tu n'as pas vécu ça تعاش غير دونيتي تعاشوا دونيتني بغاني مولاني et ça ما خدم راك كاين l'hypnose en tout cas il y a la thérapie à te découvrir et tu vas t'autoriser sinon OK يفكي ربي يزيد الدنيس كاين انا وليدي بغي غداوير et tu vas oser تروح malgré شو دينين malgré واش تلقى ليندا تجينا مثلا غورنا غادي سمتينا سمتي سي لا سوسيتي كاع مجتمع تعرف غير مثلا نكون تعيشي قبيل نشتي تجاني مثلا نغورنا مرا عشنا نشيك مرا بغونا نخمن كرا وصوابنا راه الغورس يتوغالسنا مزون دياويق وكنا كملنا دونيت نسن اكني لاق دونك تغي ما كان امزون تحبس دونيت نسن سي لي شيكني تساونت bah oui complètement parce que ايغا خاطر ديال لا سوسيتي ونسعى وين نلقاو الديفلوبمون بيرسونيل لكن on va se poser des questions اشوا جي شوي اشوا وخدي بغا الحاجه يدير الوقت on se pose pas de questions comme tout à l'heure nous on n'a pas cette culture de se poser des questions, de se remettre en question, de dire mais j'ai échoué, bah, peut-être que c'est de ma faute, mais il a dit divorcé, bah, peut-être que s'il rate communiquer, peut-être que ou peut-être que il y a beaucoup de raisons, tu vois. Et c'est vrai que bon, après honnêtement j'ai remarqué quand même depuis que je fais des vidéos que j'accueille le Qbaïl, j'ai de plus en plus de gens de Gazen, Tilawin, ça commence vraiment à être varié. Donc il y a quand même ce... Je pense que c'est le fait aux Arinella qui a fait que, tu vois, qui se prennent pas en main. Même l'importance de la langue, ولا شاهد وانا نرسني مسلاين ناسيت كي الجرح الناس قبايلي كدير ouais باش نها سيس لي جان وتمسلينا راه يا مانك دو كومونيكاسيون سي غارنا مليح mais alors justement هضرنا راه مثلا غارنا القبايل سما وهضرنا déjà et ça c'est et franchement اللي ما ولا نحبس الا كتحبسم ما السينما كني وقشيش وتسرالات تكشيشين كاني كتسرون non t'es un être humain une émotion c'est humain تتصرو تمجدو تتصاصا ترفض tu vas être honteux ça fait partie des émotions humaines زعما السينما وقشيش سوسمتي لا وين كاني كتسرون parce que il va va pas s'autoriser à pleurer donc elle dit
Mais sauf qu'à un moment donné, les émotionnels vont être frottent. Donc, il va devenir nerveux. Pour pas ressentir La douleur les on a douleurs. le D'ailleurs, c'est très intéressant quand tu prends les différentes drogues. Moi, je demande par exemple l'alcool. Oui, les sont de l'alcool, c'est que c'est des gens qui n'arrivent pas à s'autoriser à. Donc, être soin pour pouvoir faire, dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les barrières mentales, ils vont se lâcher. يثلاوين سمحي حتى رقدها تروح تيسيقنا لي دقيقة رقزنا تقاغرنا وتروحون الحويجة يثلاوين واش تروحون اسكو لاديكسيون باغ اكزومبل السكر سي parmi les bah oui, bah bien sûr. parmi ces بورا ياكينا كيشوفوا انا مزاني وكنا دي السفسوسات الخطر bien sûr, et le fait de se concentrer sur ses enfants. دينا كثيرا كلش bah oui. Il y a des femmes, une vidéo, le couple mais j'ai eu des gens qui m'ont dit non, mes enfants avant tout. Ben non, pas tes enfants avant tout, c'est le couple d'abord, parce que mais là, le couple, il y a ça va être une catastrophe. Tu vois, donc en fait, il faut remettre les priorités. D'abord le couple, on bat de l'enfance. Et malheureusement, le manque de savoir, le rachid, ça cumule une ken. Ça cumule. Ergez, il est malheureux dans son coin. Santos, elle est malheureuse dans son coin. Il n'y a pas où rien ne se mêle. Et malheureusement, même les religions, comment on appelle ça, ils divisent l'homme et la femme. Il ne faut pas diviser l'homme et la femme. L'homme et la femme, il faut qu'ils soient comme ça. Même vraiment une société la famille, c'est très important. La cellule familiale est très importante. Donc, mais la cellule familiale, elle est dysfonctionnelle. Et donc, ça donne une société malade. Donc le couple c'est très très important. يعني كنا راه ديال الريف نتصرف ديال الريف امزونا كني ركازي تفندي يعبى عطاس سياسيس سامطوس تعبى ماشي ذكرى ندير دافن تفورس ولاش il a قد ملالن il a déjà dès l'enfance il a le frère et la sœur اثمثن il a قد مخالضن ensemble, ensemble, c'est très important. Et le fait, en fait, le seul moment et c'est un étranger, vous allez avoir même pas un pied de gaz, vous allez avoir un pied de gaz, il faut que déjà ça commence par là. Ils vont créer un lien. Et même d'ailleurs, le rapport à son sera complètement différent. C'est un prédateur. D'ailleurs, c'est un bel attention. Donc, ça veut dire que c'est un prédateur. Parce que concrètement puisque c'est le gaz égal donc un pied vraiment bien que mais en gros allez fais ce que tu veux donc il y a un vrai sauvegarde il y a un manque d'intimité aussi à l'intérieur aussi ouais, le manque d'intimité. Le manque d'intimité, c'est la plupart des gens, enfin, pas chez toutes les personnes que j'ai en couple, je leur pose toujours la question. Sexuellement, ça se passe comment? Peut-être 1 sur, allez, 0,0001%. Je suis très gentille. Et il dit quand même, ça se passe bien. Sinon, c'est une catastrophe. Aucune communication. Ça fait 10 ans que tu es dans le même lit que la femme, parce que la femme est oui, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants?
ماشي ذا القازيم vous dormez dans le même lit. Il a des relations intimes, c'est important. Tout zouf, c'est très important dans le couple. Et c'est pour ça qu'on travaille d'abord le couple en bas, pas l'inverse. Après, ça crée des tensions, et tu me divorcer. Parce qu'il n'y a pas le lien, il ne crée pas le lien. Et en plus, ce qui est, Aïna a remarqué à Nord, c'est que femme elle ne peut pas être libre du couple. C'est sûr. Ce qui fait que femme انت الكازي تمني غتيلي تمطو ثاني كنتي بغا مي elle peut pas. Et comment هضرنا بوكاس باسكو وقادنا جوجين نتا وقاد تجوجي vice versa. Et donc forcément il y a un mal-être dans le couple. Il y a un manque d'espace aussi à Linda. ماذاك لازم يخدني ذا الحيف يدير ربان تيسوثين دي جينيراسيون زيك نوساينا راه تساوي لي وكن هي لي ونا دي سوا فخمتي سيمانيس خاطر تكون فخمت كان كيتكفوا يمدان راحوا الجدار لي سانش تندونيس لي زيتاج يانا من بعد استفدارو كيمانيك مي ماذاك لا تساعد نسباس ايمانيك هي كان دينا اقروده مشطوح يو كان يسا لي سباسينس حسبمت قسمي دي كريسا شطح كان كتحمص خاص مشطوح كلك متر التسعينس سينا ثرة تيبدو ريا في مانيس اسما يومغو هذه في مانيس ديال كوبلينس زوينه النظام. Bien sûr, mais là tu parles, tu vois, d'intimité concrète, physique. Mais non, il y a aussi l'intimité où ils ont même pas d'intimité émotionnelle, c'est-à-dire que فايمات هتشمي مانيس ديال الكوبل هتشم هتروح تخمس la chambre à coucher, تلي les tiroirs, تولي ça se fait pas ça. Une chambre de couple, personne ne rentre, même pas les enfants. C'est la chambre des parents. Si tu veux rentrer, tu demandes l'autorisation de rentrer à la. Il y a des règles, on doit en fait il a كل حريش صنفك ازاليس كل حاجه تقوم كانيس نكوني كلشي خلوط. Et donc ce qui fait quand tu as تخلط نسعى الحاجه كلشي الراويس les enfants ils sont dans un coin, les parents dans un coin, le couple dans un كل حاجه elle a sa place. Et donc quand c'est comme ça, il se mais là, je sais pas, par exemple, le Gokham, m'a demandé فنجال داخل بلاكار دي نضا اللي ندافغاسيون من يعرفوها mais il a يونا فنجال ذهين يونا ذهين يونا يفناهم كانيس يفناهم كانيس. Et c'est le problème de la société nord, c'est ça. T'as même des enfants qui appellent pas leurs parents maman va narima c'est une dada c'est une ناصوني يجي maman Ima alors que ماشي يمك جدك. C'est très important de mettre les mots يمك هذه اللي s'absente morte peu importe يمك c'est maman تني كي ديسان papa وين qui a fabriqué il a participé à la fabrication c'est lui le père ça كوني رونا خاطئ هي قلت تجد الجروح ريما ولا خاصو تقارنا راه bien sûr. T'imagines تصاوي اللي ما كنت تساوي الزيرة même تساوي الماما c'est compliqué quand même, c'est dur. Donc et puis c'est très important il a c'est important de mettre les choses à leur place. Mais vraiment une famille harmonieuse, tu vois. Donc et ça on manque cruellement de ce genre de choses. يمكن الزمر خطر الوقت يتزال ما تبغى تفكرك يمكن زمر انا الصواب انا في مننا استقبالي تيشبح مليح بكرا في الدينار d'ailleurs c'est ton projet Linda ça te va se faire revenir dans ce sens كيسمي باكنيا deviens qui tu es نورال اتفضي ماني بكرا تفضي ماني اتفضي ماني ميله تبذير اد الهوب ديمانيك c'est-à-dire à te décider, tu vas prendre la décision de t'occuper de toi. Vraiment. T'occuper de toi, c'est-à-dire te poser des questions, déchiffrer des données. Des choses, c'est une vraie race d'or. Et puis, il y a quatre sortes d'une vision unique de mieux et de mettre les choses en place. Parce que c'est comme si, il y a un bâtard, c'est le hawaïj,
et que le travail est né هتكسر كوري باش هتكسر كي un truc على ما تفرالض tu vois tu vas éclore يبقى كنت عايش دنيتك c'est le seul moyen vraiment إلا مثلا تحملني ما ننسن c'est pas de l'égoïsme عشان ouais il est égoïste non les Romains قالوا charité bien ordonnée commence par soi-même ما إلا حمل غالماني وزمي حمل عزيرة زمي حمل personne ما إلا je sais pas أميني غيش كي تقندر ثاقينينم من يغف كيتي زمرضيتي تفكر كو باسكو تساعد دينا ظلين دو ساعة تقندر c'est pareil tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas donc إلا إمذا نحملني ما نسني ولكن أتحملني ما تسن نحمل بابا تسن نحملنا لا ونسن tu vois pour que ça puisse se faire comme ça donc prenez soin de vous ونقرا تحضرتي منو راسي كذا مغلين كنت تقرا حتى مش ما فهمتينا لا سوسيتي كابيل سومفا مي الا قدنيني باللي اطاس الحوايج بدلن اطاس كوزانا بزاف يعني كسفرحنا اطاس لي جينيراسيون تورا بدات تكون سوا طاس بوهورن زي كسفرحان غاد كاين كيسقسيو قبل سنكفو ماذا قال لا قوان لي زيبنو ثيرابيوت دي ثمورفنا غايا ماذا قال خصوصا اسكيا اون ثيرابي تراديسيونيل ناع الحاجه زمان مال نغرس وكنا داوني ما نسنت سوفا ما نقرا. Il y a sûrement de thérapies médicamentes, je sais pas, mais existent. C'est ça le problème. La kinésio, la PNL, il y a d'autres thérapies. C'est un des outils de l'hypnose, la PNL. La PNL, la sophro, le MDR, le coup de guinée, l'hypnose. Mais est-ce que existe des mots? Et les thérapies traditionnelles, est-ce que là une thérapie traditionnelle تقرب مليحه للهيبنوز ولاش؟ alors les certaines thérapies ça a les effets sur l'hypnose par exemple dans les zaouiyat الذهنيه ils sont en transe c'est d'hypnose ça نقرص قبيلك كنت من عمراين لا عمراين نيت بنيت l'hypnose voilà parce qu'ils sont en transe donc mais ils sont en transe pas mais chicken soit well ils sont en transe avec le parce que le son on connaît capter de l'information avec les 5 sens donc l'ouïe tout ça et maintenant tu captes ça par le corps c'est des vibrations et c'est ça qui te met en transe et donc tu vas explorer d'autres parties de toi qui n'est par exemple maths d'ailleurs l'enchira dar l'enchira تسرقيين l'enchira مجدن l'enchira كوريونامي l'enchira تسرون vraiment j'ai différentes expressions le corps il a sa façon de s'exprimer c'est comme l'art abstrait quand tu vois une toile c'est là exactement la même chose donc peut-être que Zawiya, peut-être que Zawiya, mais que la marche arrive, donc du coup je sais pas. Mais les effets nettoyés, ça c'est de l'hypnose. Naroui d'achini, alors je ferai un petit test en qaran. Sur fond d'ar et elle demande par exemple food, ça c'est de l'hypnose. Ou de l'hypnose. Et de l'hypnose, c'est utilisé dans France et aussi ailleurs, de l'anesthésie. C'est-à-dire ils vont t'hypnotiser rien du tout le corps ça là il est très intelligent donc il se met tu vois c'est ça le truc c'est qu'on ce qui fait que même toi les non le corps il vient Est-ce qu'il y a des activités de la nature, de Goyama Soumata, qui peuvent remplacer l'hypnose? Ah oui, c'est la méditation. De la nature, on appelle ça la contemplation. Tu peux te connecter à la terre, pieds nus. Ça c'est très très bien. La nature elle accepte les mauvaises énergies elle le fait naturellement même si tu es en conscience mais même en conscience c'est encore mieux à t'imaginer ça c'est un exercice c'est carré de rachir à t'imaginer à travers mon tajoué vraiment n'importe laquelle vraiment fine on dit ça ou
ترسمك كيفاش نون سور لو ترون. تيماجيني بلي تجراني تجبدك كوم ان اسبيراتور اكو يكون قاحن اكو اي دغران نون دي لا بوم دو بيي ادعدي لا بون انرجي لينرجي اللي ساكنه كن الجهد لي بلانت يا كلي دغران نون. En fait ça va faire un truc comme ça, c'est-à-dire que تكسم et vous remplacez par الحاجه العاديه. C'est un très 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 bel exercice, il fonctionne très bien. Donc attends, c'est الحوايج نزمان نخدم la nature, la marche, le sport, l'écriture. ما إلا كني تشرولي ça je le donne aussi. أتكتب غير كاينين كيقارحن ومن بعد تصرغ طواق الصنص تقرب. C'est très important. كتب على ما داين تكسر دوك كاينين اللي نقولي. Ça tu peux le faire aussi. Il y a beaucoup de choses au quotidien que tu peux faire. تنمرسل انت. Avec plaisir. اولي وقال كنت يسلم القبيله ندبلل الفرحه مقراني كيف بنبلل. C'est un plaisir, avec grand plaisir. Dans les sujets, attention les sujets, tu vas la Ouais, ben franchement, comme d'habitude, le dernier mot, et vous pouvez vraiment changer de vie. Il y a beaucoup de gens, des millions de gens, parce que donc c'est très possible, c'est validé par la science. Il y a des gens qui c'est un exemple concret. Ça n'a strictement rien à voir. Presque, j'ai pas envie de dire 100%, mais 99% presque de là. J'ai le travail que je veux, j'ai vraiment, même mentalement, je serais mené au bien, tu vois. Donc, ouais, prenez-vous en main. La vie est belle et c'est surtout que. Tic-tac, tic-tac. تعصب. المرتي امين ديال النهار ولا غتمشيني فندي تلقى على خير بزاف جاي للسر على خير عافاك تداوين مبغار خاوي